Na mutegeri wa WeruTV nkethi cia mwanya na ndipo gasana ntuba kwithira wende ne mutambo jwa WeruTV ro murerwa Meru anko gwatwa ni kiri mubango jonge very exciting iyo Nkindano ya Ubunge na aranire nani okirukira hashtag yetu tukena arua ni hashtag Nkindano ya Ubunge kiri Twitter @WeruTV @martinigichunge1 kana kiri SMS line yetu ni 40321 tukena arua tuliungite ntere cia gichiko kyo Ubunge kia Buuri na tulina kwambiria roterera ambe mbithi etawa Kinoti Kirera. Karibu sana bwana Kinoti, thank you so much ntubokona kanya kweja na tuli na bwana Mwenda Roguara. Yes. Karibu sana bwana Mwenda. Mwenda aliroma na tikiti ya maendeleo chap na tuli na bwana Muruithania Redikere. Karibu sana. Redikere ni wa tikiti ya Jubilee na tuli na Steve Kirimi urani wa Independent. Karibu sana bwana Steve. Asante sana. Nitukubatire kwithirwa turi na murirwa wa giti kia PNU bwana Mugambia Ngaine, lakini Mugambia Ngaine tiromba ikweja na atiriria uati atumba kwithirwa ikinyano ntubwa schedule ya uati iri tight kidogo na uati atumba kwithirwa ikinya kire Nkindano ntukwena arwa, lakini tuweta na mbele na Nkindano ntukwena arwa. Karibuni sana gentlemen. Asante. Na Buuri niyo ira mbana Bururu ndene ya county ya Meru. Nigyo kishiko kira kiana ke Bururu ndene ya county ya Meru na siasa naoni kuonekana ni akaji watete mwangi especially nyuma ya Kinoti Gatobwari ucheberia. So tiko mnyakithirwa ni opportunity kire babwe kana ni a cause maybe tombo meta nyuma ya Kinoti kwithirwa echeberia, but all the same Nkindano ereo endito sana. Ndimye kithirwa nokubwa wanirite no ntorekire Jubilee na Jubilee maybe ni kuonekana kyo kya makire kinene ndene ndiko Kenya kinya kuringana na uchunkuni bora bwithitwe ni Ipsos muthenye joro tikumye kithira boni bo weka uri comfortable no kaibwa agawe on top of the game ana ridikire bwega WeruTV ridikiri tonyere siasa ni 2013 yeah na kia magatie tuena kioneki ya kubanga musingi jo mwangaji wa ntura yetu ya Buuri nonde ya rejero na kioneki kiuno kuthingatite kinyengi tariri na indari murunga magithe agatobu na ariku na tariku kuta kioneki giako kiathira kireo na iko thingatite. Okay. Ko kirioni tekanya buga baba ngi wone tekanya lakini kionde kanya. Okay. Thingatite okiona kia leo. Thank you. Bwana Kinoti nemseki okuo Kinoti Gatobuki nyawe ari omwethi wa yawo maybe kana omukora kuronkiruki wena ikinyani ukumbetero ro tikumya motivation ne kunimbi kana ni bibi ongwa byo wekira moyo yo kwithiro wekira ro mbere ma ntokerie WeruTV kadine ne muno ntubo kumba gutwita narwa tumba guchunkuna kana kuga wendi wetu bakuthira ntuba Buuri oni ja Kinoti Kirera i mandi mtu mwithi na withi bwakwa buritani ona withi bwa Buuri Buuri ora ugeige chibo gikeru muno kigwetia withi kinyabo mathuganyo na ugaruruku bunene muno kenda tumba kwendereithia buria rietwa kana Kinoti Gatobwari rombete kuthithia na ikyo gitumi kinyani na kioneki kia kureta mathuganyo ja Meru tumba kuongerera ngugire iti tumba kureta mugaruruku no ntutu na ntore ntongu muno sana lakini tugwetia mathuganyo jetu jethire je fresh umba kwitha wina umi yake yana mwana Kinoti ndo miaka 40 lakini ojora kinya Meru kiuga bakimbithi ni ondoro impombite kuthoma bwega ndi bwana sheria kana ndi wakili na bado ndi na degree ije ni kutario madhabu com holder amona kwithandia certified public accountant na certified public secretary ko withi bwako no menyo bwako ibuna ndi tukuga ntu baburi nkabwikira kegutethia gichibo getu ndinama tukamikoria na nyamu. Okay. Bwana Mwenda age ne kumata hapo ibwega WeruTV ni ntubwa gwita
antu baba kurura gite kya Buuri kuja tuchunkuna na tuendie sera chetu na mantu ya tukwenda gwitira nguya tukwenda gwitira ntura chetu kya Buuri ambuge enji etikumata muno kira gikumata iwendo bura twina buto tatongeria na mathonyo ya twina joja kumba gwitira Buuri ngugi ambuge siasa tigitira kampeni yake takandari siasa na cha 2012 lakini mwenda na ature gwitira Buuri ngugi na ature na kioneki kia Buuri urayumba kwithirwa imbere tore wije bwana Martin Buuri nthiguru injanake imbithi ku ina mantu amaingi muno kwi ngugi nyingi muno chirete ya gwitwa na chigwite gwitwa kenda tumikinyia aria constituency ingi aria umite chikinyite ku kuringana na thini ndore irio na ngui nture gwitira Buuri na rimwe shimwe gatubu akwebera giti kiu ndona uni inganirite kweja kwendithia nguire ita kuthirikiria na kweja kwambiri njeru Buuri ni gwitie mtu na wendo bunene muno mtu tinoga mtu kogea mtu komba gwita kumirombera na kumiretera tigwetera tu tubecha tu kidogo tukona twa CDF kana tu tunengu national government tugwitie mtu uria komba gwitwa mitwira kumithugurira kungi na kungi na ngwitikia uninga twande mubunge wa Buuri ngeto mitira ngugi nture mpeigiti president wetu Uhuru Kenyatta na ndarikia ku resign kenda mbeja gwitira Buuri ngwinda director o Sacco Society Regulatory Authority ndaimonete otongiria bura mpumbite gutetheria gikundi kiu gya SACCOs miaka 3 yande ariku for the first time tukurukitie bill inya miaka 6 bata akurukinya bill imwe tiga wira chia kurukituria authority wekiretawa itongeretwe ikomite umwe tawantwitha ntumithiaru wegembe North. Okay, tuachokera kio no twire mantu ya SACCOs. So bwana Ringera uri independent maybe antono bawe tutituro kwa thoni ne antu independent bwana. Tukwenda to abe kiamene maybe ni baba kumenya kulonga nguruki. Thank you Martin. Antu baburi ambukanye kairi mugeni. Peter Steve Ringera na Stephen Ringera. Na ojoro wende kile independent candidate na nchokemba mkwe wenzangu hapa na mbuga mkiwa kulingana na ule bejete mkweni mukuru kile siasa chia Buuri nonto ndamberirie kulinga siasa 2007 ilionda twira gitikira mbere riri no thimenti na ekigitanwa ija ya Buuri and just still na chwa kairi 2013 na nande ingochwa la jata tukairi kwa siasa cha Buuri kambuge inchi je bwa sawa sawa na inkuga kirai kumata te kiama in fact with ori independent wina advantage yemwa kwethirwa utena merigo ikugwete nonto kiama for example norona ke michujo rere ndriaga ni retwa michujo ete na aki actually na siasa ichi nyingi muno na ntwa bengi beta ke independence na bugo tegete mtura weke amene mono kinyeta ge parliament na area akenda ku defend motion chia kiama na area abo ite ku defend ge kiama no kimwete kiamwira ogo tigi otu support kiama na inyano ke mo discipline so ate they very much independent of whether a ton katika tikantu na kiama ukakaria kiama ka ukakaria ntu okaria kiama mono uzulirwe antu okaria antu mono bombere kuthura na kiama rimwe so the independent ingwetikia nao kwina kethirwa ngitagaira antu ake na antu tagaira mantu yange yonde akirie kwa na nkoro yakwa yonde ikire antu ende mbuge mono kire antu babore egiteire kinyete ria pabuye ikuitwa Misiri no tudai imisiri bae na botura Misiri egitare raja mono na ndiguru ere kanani already so kiraba ko need I muntu innovation na wina passion muntu ina kione kinene mono na wina nkoro
egwita kione kiu kenda kitethia antu baburi. Okay. Bwana Martin. Arua idurano bebiama bitetre bopo. Bwana Martin. Siasa. Yeah. Na kiama imorango ja gwitera guntu. Yeah. Ko ukameneria gintu kira giti independent kana kira ki independent. Wega ba kiama ikitho kina manifesto. Yeah. Kuma na are guruma kana nthi. Na muno kiama ikithirwa kina musingi. Juo tongeri wa dunia yonde ya Kenya. Na Buuri tubotigero nyuma nuntu nebiri kuwetha kigwatana na ntari ingi cha Kenya. Yeah. Kwa ukiama igintu kibata muno. Na siasa ingi jirite aja ntu baba ingi bona beta bagwa ndeje bakagona ndio kabete independent. Otero independent then the grow chionde. Kumanya history. Yeah. Ba dana ntura eriku kana eriku. But gatobune thiri twari independent na wadani bwake Na kaire nkimwongera actually kiri kiama. Akugweta manifesto from top to bottom. Yeah. Ndenda atwira ikiama gikuja nandi ayugara ina TNA. Thai ari ke Jubilee. Yeah. TNA re nikerekerie TNA ogia ke Jubilee Mati yote mpambe bwintu kimwangu. Kebra ina consistent. Ikuonania biama One minute, bieto bwana. bitethera biena manifesto actually na biethera tu bithingatite actually bite policy. Okay. Bite manifesto. Eu akugira kwa kwethera we independent. I think it is even better. Bwana Martin. Irundo tibwiri na antu bonda babuli batutagete. Yeah. Na antu bameru bodi batutagete. Sure. Mutogiri akarunga makauga kiama ta Jubilee gite manifesto ntuko kwa nikeda loi Tete manifesto. Argument we actually ne kwethro ati DNA ni na yetre ikuja Jubilee marching of the marching ya biama. Yeah. I different kabisa. Na ora tukwariria thai. Yeah. TNA ni ya leo, APK ni ya leo, biama bingi bya leo. Na tongeria bau biama bibone bwega babithirie bambia kiama giki to Jubilee. Okay. Manifesto. Jubilee tebo idamure kiama gya TNA ndachonga kingi gwitwa Jubilee apana. Kwa dhamani ya kiama. Katwa dhamani twambirie kiama gya TNA twachoka to ya Jubilee. Okay. Otiamba mbuge gintu kimwe Martin. Na ngakoswa mbere mamutongere gwitwa Rengera Steve. Buuri tutemisiri. Yeah. Na otekana tukwenda kuikwa. Kulingana na ugo of course. Eja wi maoni yakwa. Buuri indi guru njana kemono. Yeah. Na kwe misingi irete twireo. Tontu eri constituency njeru. Na nyete gwitro ngugi mono. Na undi mutongeri omunyororane o Kenya yonde mantu ne jasa kos. Itugerete mono kumitetherio mitra ngugi. Ampume ona nibite mantu ne abiama. Oigo mutongeri akiwa kiama gitina ideology. Wengo toino kiamene kimwe. Mandela chap. Chap. They amatukire tutije aigwo gwa. Kuna nda atibwite kuwa kiama gitina ideology no utana ideology ekira akwenda kuthithiria Buuri. Tontu kiama ni about policies. Ikambirie kumeguru ikena mamonkanthi. Na ikiorone batu tuimandio chap. Tuguta twategera ideology ira twinachio. Na twategire Jubilee inachio. Tuona chiko gwatanire iguru are. Irio wone twetere mwendo wetu rais Uhuru Kenyatta eja twamwitonithie kiamene gitu twamwikira scarf twamunenke nkobia yetu twamwatwitanirie ngugi amwe rais kenda tumba kwenda kiama maendeleo chap 1 minute 1 minute kiama kama maendeleo chap kiambiria ni Jubilee ne wire kia mabibi wathibi kwenda kuwatanira na watu ibieje why ni to maendeleo chap itaejere ni Martina nkwaso emu. utiamba kiumbe tukurea gweta manjugari uria twari kiamene kimwe. It is actually fair. I defend myself there. Sasa atuna ko muchokeria au kia kwetho kwe maendeleo chap angoenda kubantama tukire bwambe maendeleo chap ikia magitai bwambere kientatini antu babainge bajere kitenda muchujo
otino kiama kia maendeleo chapchap kiathiria muchujo Yeah, actually nkurika na bawire yes consensus na bathiriria mantu au no tegete kiama kiu ikiambiria kwenda mbeca muno ritaga ki mbeca ire kirothoranagia ikio kira number 3 kuma kiri Jubilee na ODM and then endelea chap. Yeah. Na kio no ntubwai kiendelea gwita antu baba ingi bonde na muno bara bena mbeca na bara ba kwenda utumira mbeca mbaya vibaya kwa ugo kinyau ntekuwa noe lakini unguwa we ibara benda utumira vibaya uretaga ki report ire umite mbuga kiume kirathirire nurona antu bara blacklisted ni era human rights body transparency yes umurare mutongeria wa kiama kiu amanga tongera bara reo na bara blacklist rai no mukabete kotini kenda baetikirwa kweta kuringirwa kura through the court no mwaba kilwe through the court no to why corruption among others nandi ukethwa kiama kiu ikyo ina kyo na ikyo ugikumiria kiama gitathithia muchujo kabisa binge biethithia ona inya kaba biethithia bikethwa biena sham bikawa nkorogie kihitaithirie buru kwa ukona gintu ikariu na antu bara beja mwende jire ndekachemuthia kabisa utiamba muchogirike oni kadonre indi antu akwita na bia maja bibi na ruko kabande independent completely kenda menyera antu point noted katire na point noted bana utamuchokeria umbere and then to kinoti kanya ampa bina kugatiri itwakare ndi turi atongeria ba maendeleo chap na bwana Steve wareo na twarikani gutwa kwina njira ithano chote gotongeria njira mbere eri through consensus eje through popularity poll na njira nyingi na ibatumire antu ba credible research firms ile chiejire ndene Buuri constituency na baadhi ya poll credible na otegwe no twakara no actually po ethirwe no actually democracy rero thia po kana bweta kuthithio michujo rethio ya Jubilee kadri please wana redicate tafadhali one moment Martin tutubwire gwetakiria bwana Steve Lengera atuchoke juma menya kagogeria kuonenya Jubilee kantu kidogo kagonde kone chapchi ndije manto chapchap na ntekwenda kunya manto chapchap ni atonye ko are ongeje ya tuba Buuri na ni tutonyera na ndi manto cha kuga kiki kigoku kiki kiega katwa betukilie bubu kumbere and then we finish up ya magia Jubilee okedi kali na kya magia Jubilee ikyo kigwete de nenyi kono dene ya Kenya nyo tuba kwenda utongere bubwega okay bara kinoti bora utwera aitwenda aenda utwera president wetu Uhuru Kenyatta imuntu muthuku imuntu corrupt muntu utongereti antu bakurwa actually atero wa Kenyatta au mutongeria wa maendeleo chap wana kinoti one moment the drafters back katiba yetu bakalire ndi banchonko na bauga kwi muntu bati gutu independent candidate bati kwe wakanya gakurungama na bekira mitaratare muntu ura kwija arungama ayewa nafasi arungama ki wananchi ya bera ndingire ndi kura kwi gintu bategete na untu bure no butwinde ki utongeria tuguchwa kintu gito wiru bwango gi na muntu kwi wantu kyao muntu wina sera ikwendeka ukumba gukira kia kona ona none ibo bati gwikia ntura yetu bwega ikyo tumibonere kiama te lazima kile ikyo akigi utuma antu bela kurunga masiasa na kila ekyo katiba na nkabo example imwe tukwe naru antu bagwe kwena ndigurira ringite kura rwaru wego to France urora chindre kura ile ndigure France mudaka mwezi miaka 39 kwedra no yede bugu alete Emmanuel Macron na rali na movement gwita en marche atirare kiamene na kyo tikiama thaiji iyo kiama iyo arakiandikithia gikiama after guchinda o presidency ina ndiba kuringa kura jumbe bataro na rietwa riu riawe movement we na ndigi kiama kwa ukira kina umuhimu muno timanto ja kiama timanto ja status ura mtu arungi iwe rubo abo gwitanguge iyo menyo bwawe imetaratara iri akubanga guteria antu bayo nayo na uria kuringana na kinyande independent candidate bora komenya kiama kia guteria facilitate democratic process na no nto katiba yetu ni guturekeria tumba gukinyira mwananchi na njira ingi ndikuona mantu ja kiama bururu
Okay. Ndenda turikire mantu akia makenda twita Buuri. Kenda twita Buuri yongwa. But then mbere turikiria mutungiri wa maendeleo chap nawe tini ni TI na Transparency International. Na nipo bwana Rengera ku insist. Otia nchoki kiuria kiu watega tongre baba gweti be kata cross biama beyond. Na iwi me allegations. Na kinya na ro koti chiugire. Nanga mtu akethwe convicted. Ugo akethwe presumed innocent. Monka uka ya koti ka kugitire gamba na ibaba inge mono twina governors akwenu sio baba abarungi na no kurika ginya 2012 wa karikire ko thai tutibute kuthwa tukiwa mtu na gwetia corruption tutumba kureta mtu in the public arena tumurete in the public arena na koti tendi terminate mtu ena makosa na tena makosa na tukaambiria kuthithio ndigurete athika ilo twina institutions ta court ta parliament iri kurukia sheria yu kuto institutions ira chinenkeri ngugi mandate constitution chumbe gutegera ichonkone chone mtu wethe na makosa kana tena makosa na boja iri nyomo ichitho achi civil societies iri turakorwa nyathirikari yetu na atonye batagitwe bengi banjubiri na byama bya friend na njubiri tukiuga uma kuna ndi Steve kuja kugeria gwaka atongeria rokom no monga twetere court itangugieyo. Okay. Otiga ngwetege tukimwe kyare kakinoti ambe. Civil society zibi karande chuga muna nombite ko wetero na bobo. Tera maingi utimana kwina kinya udika general report kana kwi untu bumwe bumbite kureta gachambi na uibu areta thina ici. Kwau no ntuito kumenya the legal process ninde uningwa ndimo na sheria untu mbumba gwitiki. Process area ninde no ntumbere muko na mtu kinya kethira akwirwa kwi untu athitire lazima court ambe uchunkune buria yuge kwethe na case to answer. Ewi process na bwayo na case to answer yoneka twambire na ndi kuona kwethira imana ndi guilty ukuigwa untu buria bukale ya muno na ndi kila ndomba antu baburi na wakenyi kwa jumla allegations zile chombo te kumeko ito tichonkune twingo twe alingi kura twe wananchi baraba goitogoti bona thina muno na murimo sana tone kwethira i allegations chiama chumba kurungama te lazima mutongeria auga arete lazima koti tambira nondo twigwa twe antu itokomba gutega na tukamenya. Okay, sio mbele tutambere data tu ke dimwe one dimto ke dimwe mbele tu ke dimwe mbele alafu tutambere WeruTV leo hello hello okay buga nkidiria nkigweta kwina antu babule ndenda batutega muno nontu ikimako muno kukeja kwithirwa antu barabara kweti ni kiama ke Transparency International ikiama kia ulimwengu kithirwa gitegaira nala kwina nkunkuo alafu gataka antu barabara gweti au ibara ina cases jomwe arai waziri okay waiguru arai waziri na eteka e secret na aitwa waziri nondo wa nkukuo na case bobonde baragweti utuoti na case ingi kwa tuika mutongeria na utaka kona antu bawi clean for heaven's sake antu babore na bamuteka na babwanjaniria mwana bau bakwenjwa na au ari ngikura baki akwamwa bwana Martin lemo kila lemo igetetheria muno siasa ya Buuri la ureka lira hii na nyo kwenda buga tutegere sasa Buuri yareka kenge ga kero 2013 na gakenge ukaya wakana ukaogana tara ukaogana napi na wegera pounder kenda kega kakura bwega no wagaitana mantu mega na biblia nyewe ngoni utwira antu batumba gwete ne batete batigeni siasa mbere ya Buuri ikugwatia ni antu bondo ba Buuri na kia mbere itoije kwe nari kerua ituje kwe na rwirwa lera ituje kwe na kibrishia ituje tu na kisima na tuje na timau na ikwari na nkusha nyingi muno ya Buuri ya bio 2010 na ito aina na mwendo ojo rugwara nenya Steve ojo Steve no ole umwe baraba binga kibicha geta Buuri sababu akabwera lakini hiyo history ya thirire na ndikira kiriola
egitariri ikugwatina boli bonde kuma kangaita mwanka mugae kuma kimbo eguru mwanka ngarendari kuma kerukuru mwanka mutunyi antu bonde benda ne bonde nontu antu batumba kwitene batiendene na hii safari ya iliyo maendeleo antu batiende na batikuiganwa kuketha kwina matuja wasiwasi bwambere bumenye Buuri niyo constituency yonde pekee ndene Kenya iri na antu bonde baumite ndene Kenya beja Buuri eku Jaruo jeku Abaruya baiku Ekamba baiku Achonku baiku Aende baiku Ameru baiku Embu baiku antu bakuma Mombasa baiku huu foundation yetu na ndi ya mbere na iko kioneki yakwa ni ati antu bonde no monka betekanirie by Buurians tutekuwa nandi ugori nandi nya twambire maendeleo nandi antu baketha bakwatene na antu bakwatene na kwina ngwataniro kirinde gathire kwambira kwani mandu yao utonga bwao no kebwao bwana Kinoti akubainda apinga keberechi that is a very serious allegations no rongo no oteu okay egitarira no Buuri ere created na ntuba Buuri bonde ingwete ke iba ije ukweli bo kiberechia ere kire central na kiberechia nenda ikwe either Buuri kaneti we central kana ikwe south antuba south barega antuba north Steve Kibrichi mba kwa South Imenti ate warioju kwa tuika central egitwe kwa argument irero na inkwenda baitana nonto actually egitare ke itawa kana kayongela south ke central ke gitawa okay na kugita iyo kore gitawa kwenda kwa south erega okay kwa tuika Buuri dai Buuri ni the largest authority antuba no the imenti naja kwa barega okay kwa mukuchanwera ne thewere ona kawaida kwa atiomba kuwa Steve Rengera narega kibeche kitate mationa mpomba kuwa itume au ni history na tutekwenda batu kuchogara tumete fair enough kwenda tumenya dai kire Buuri tubuiri kwa so bana timuntu omwobwiri kwa Steve maikura nande owakudokeche kibeche bana Kinoti nukuthwania process okukala names kuna tetengo kwana maybe arabati kuendelea ringi considering miaka eu Buuri ikarite gichipo yonka miaka ina na nusu na kega kenke kwina structures nyingi muno itirareo nombite kwamba nile nacio kwa hiyo nombuge kukinyawa kinyetie ngugia au nageretie urombika na atokamwimbiriria nabu tuchwe umena ndura tuongerera nkuruki maybe Buuri ni kwenda mtu ina experience kidogo nkuruki yako sure. Buranko mbomba kuga untubu nyojo Buuri au tumbete kumikinya inture no utonga bo nene muno lakini kira gikura natwe utonga buria tutikomba kubo channel boja gutethia ntura chietu na umenyo bu lazima withire bwebo experience kana bwithire bwebo wa buritia umenyo bo kumenyerera arento byumba kumira aria bikomba kuma na uria umba kubitharira no ndoko tegaja urimi bwa Buuri intura ina potential nene muno yuri lakini wajua tega arimi beto bena thina nyingi muno kuma ki thina cha nduji kuma ki thina cha yield ira twinayo kuma ki diversity urimi buria twinabu iretia mtu ukomba kwethira eno menyo bwo kumenya stakeholders bonde bara kinya batuthiunkite kuma chungu babe manashamba na mashamba na bangi no to watane na bonjara na tukauga antu betu kwethira technical training batikuona tume facilitate egutege ntu gwete experience kumenya bubu bwathirika boja iri bonini ngwa unde dina experience ekumenya thina cha Buuri ndi muchiarirwa na murero wa Buuri impombete gukura nturene Buuri na ndomba kuona thina iria igutukumba kuma ndi mwana munyi monkanandi na ndomba kuthomithwa iantu ba ntura Buuri na dina iranduri ne muno kibo na ikwe tuminde aja narua kenda bakarabo na matunda ya kithomo kiao kimwana wao
Utegeri wa WeruTV aranena batu kirukira 40321 yo namba yetu ya SMS na kiri Twitter @WeruTV na Martin Gichunge 1 niyo Twitter andwekwa na utwe maoni yaku yegi atongoria bana kinya kichiko kyo Ubunge kya Buuri. So bwana mwenda ntiko mya ni bibi therapina thina na siasa kana ni bibi daga bina muro siasa ene nuntu already nurari na ngwe thirikari uraromerete sako kigina. So tiko mya ni bibi kurete siasa ene actually Ibwega Martin. Gintu kia bwatu tumebuite kumetea antu babuuri na ndi mwenda. Wera twambiririe. Na twambiririe nya tuna bwana muruithania na atongeria baba ingi mono. Itwendete mutongeria uri ukomba kugwatira kana kakagetwa Buuri. Uri otutega mbathukano yo ciareo. Uri ojite oyabuite kugwathania Buuri. Na umbe omikuria yombe gwita level awangi. Au no twambiririe 2012 na ngwini renderete na ngugi njega mono lakini yo foundation ye Buuri mbere ma itubwite otegera Buuri niyo constituency ya nene Burundi ene Meru county wondi emwe tere ta Kisima wond niyo nene ke South Imenti constituency wondi emwe. Seriously? Yes. Yeah. Fact. No. Yeah. Tuendele nandi. It's not. Utia tudiri. Me kira tukuwe geographically. Yeah? Kisima wondi ambiri te kuma Samburu, iwate na Samburu. Eja kuwata na ntorenge che muitu che na Kimbo. Samburu. Yes. Mutori wetu immediate MP imadure mpukela. Uno immediate MP wetu ratu wankene no Buuri. Kuma ngarintare kweja monkan ture karimba ila Laikipia north lakini me Samburu chidwa chino ko Buuri ni ikonsensi nene mbelema ko ni etaye mtura ukeja mitere ngugi nombe otegera ntura chionde na inkwenda kurega na mutongeji ogwita Ken kirera kuga Buuri ndeguru ntongu mbelema tugategera Buuri etwa Buuri potential Buuri imanisha njangwa Buuri but nawere bu Misiri na ware yabo te Misiri unkwenda kuendelea mbere ma potential ya Buuri nande kintu kyambe kyatubulite otegera na kira kurenderete ituruire Buuri yedu andishiperia tonto thina chietu ria nene muno iroje na tukethwa twina roje thina ria nyingi chietu twathiria thina chietu ibarabara tonto baba che Buuri chionde itatura so Buuri bobo kutete kire SACCOs kureta kire siasa na Izi bwana utiampambe ndirie bwana redikiri kya kitu kimbitete na una nding onitura muno gwitaniria ngugi na ntu mashinani ntura na mentorship programs across Buuri na guchira ntu babuuri into nkibireta naja o na undirari ntu wa network se turare achio kututegera tu atongeria babuuri oba twategerete mantu a mwishimo kinoti gatubu tworania no ungi umba kuija kuendelea no tongeria bobwega babukarete into Buuri na tutegera na grupo ya twari no 2012 boga mwenda uganungani ogwita kutongeria Buuri na kwita wa meretere into so kinoti yake akoromo tekiromo kinoti ende rungama tonto mbere minda ari chairman yo campaign team we mbugo na ari muchore okwa karibere ibwega Martin mbere tombuge nkamwita matano cia kamwita muthakokwa enyota kabuchia kwa kwa nyukuru ndamwere mbende miaka 30 ogugwe kintu kia mbere na no tubwire kwaria matutageta ntu Buuri ituje twingwa thina cietu cia Buuri ibe Misiri Buuri oraringera kwa ituje bwega ma na thina cia Buuri tionde itikari umwe ntura ntere cionde thina cia rorera na thina cia kibiri cia tofauti thina cia Ruiri na cia Kisima tofauti no tumbo tongeria mbere ntoro otiji utumbo tongeria otiji na bet bwana kinoti na heshima yangu ete utumbo tongeria otiji kitha nture kariate kiambere ikuthoma nture kariate wite nture cionde wite na maguru nyoto kuromba kura
na nuto ambaliria kuma 2010 be umbele baru ate ni ba kubota ikuiro atore atobure atogere baru ejo ngoja kidogo my friend only internal experience yako I have 2 masters entrepreneurship and project management. University of Nairobi graduate. I'm a businessman, I'm a farmer. Mimi ni mkulima. Na imbeta era barabara. Na chia libakwa ibeta hospitali. Na tanoshia anababeta chukuru chanje ndolele. Go na iko mpambire mbuga ndawa musingi jwa mbere jo maendeleo. Na gwita mbere kwa Buuri. Ingwataniro. Na ngwataniro kuleta muntu kuma ntulele nerengi. Ti ajabu ukuona antu bakiri jana ndipo kwa bebe tamwe Fred mwenda etita kurunga mangavana na inya itambana au mangavana and drop that bed eta deputy governor maendeleo chap ani urongo bugu ku 1 week anambana chia deputy governor chia deputy mtarongo man deputy taka atubamule ale ubere utonda runga man deputy governor utonda proposed deputy governor au mau ntukwera gatobu announce ate kurungama wojuire kira muchemani ntura eta kwa Camp David and clear aklenda kwa mjumbe wo atobamwe tio ntubwa kwenda maendeleo tio ntubwa nyuma yake ne ndeta katobune ba bitenya atobunguki uri ari vivia ni amutethie te governor amu support te governor nenyo kiringa siasa nala ntore na bwana mwenda ogwe nenya tukaita Facebook waja anti bakurie iwora itanguki kana ikajana kubiri turo kunyia kajana MP wa mwendya kantu kidogo ukatokera antu ogwe iwora itaka kajana atijia Minister of Education atije Minister of Kenya Power Ineri atije ngaina jawi makosa site katwe katobwe shima ngakwa ka jete no tokwena ngakwe ngachoke kiurie kiu ngachoke Martin no choke kiurie kiu ari pambe choke no that's a very serious allegation it's not a serious allegation okay excuse me ndatwari mtu mwe utia mchoke kiurie ndatwari mtu mwe excuse me just a minute ndatwari mtu mwe no ntubwa tukia kuninge tumamutegeri na WeruTV actually so it will be important to tukari mtu mwe so in a moment kachoke tia mongere kenda chokanie bionde no ya au mheshimiwa ndikiria kwa rairia gintu kera mwenda kiambere na thome geography ya Buuri no tunakonia geography ya Buuri atumenya kinyame onkati kumeine ajui tutakera zambu boja iri imuntu tinyi mbia kwenda kire Buuri no ntwariuga Buuri ndaya iwe Misiri akauga arite Misiri ero Buuri no tonga kaugeti no tonga na ndende nderi kwa atongerie bo alafu nange akauga wekethora kajana ikarunga mira mheshimiwa roryo watirungama kwa inyanto babori bo gudo beta bakona muntu ujure imbiongo kwenda to ringana nwene ati kajana na tangu mara engavana mara endeje kwa bori pakeja kunenkero mutongerie ya mwenda pakura Buuri nyawe ngiye na tu utianchoke kiurie kiu kachoke kiurie mbele angadike kau Martin yogono gure ninkona mbuga na timata of course ugoro ngamirete mtoro kurungabira murano kabwekane na katiba amweralera ka umo ajukimwe kuroku seriously no na ngada kwera antu Buuri beta bakarande bakugenda kachenero beta bakarande bagwanande kajana arabu nande nuwe ko tongeire buri bwa kunenganiro nyamwe nyaki amageno ke jubili no biko kubanga bo utiamba chokerie menya ukona ntugu tonyo muno ni ogukirwa mpambirira kugo mbere atete kwenda orongo na kweja utorongo murio wala mwenda na Luigi na twina record ciaku no tega antu babure baikuiji mutongere umugano uri othikaira na ngobo thikira ampambirira kugo ojo indare akyo ni nyeke Meru yonde igitaminde ndakurunga magiteke angaba ketika wambothikire pura ni kuthikira na ndathiruka Meru county yonde na ngitega thina cha Meru biu kinyamwe kioni kaura we reason ile cha tumire please ndop mbindi ndona no mpenga bana
ti 2013 ti 2017 sorry nompenga onna miaka 36 dai kono mpenga bana after 10 years nanda wenko seteta mantu ato itaja okuria ntore twebure nanda wanga tetheria mutongiriro ndona na kioneki lakini unde mwenda utionda arunga makingone i propaganda yekirwe watuka mwenda na kwenda gitike deputy governor ajukagwa ingavana utreta kuga na kwenda utiampambithirie bungu nantu ni kwenda kuga kila bora runde achore baba ingi na muchore akeja nje kwa kibirisiare na ikiatho nejite ejite ndi kundikiria deputy governor ejite tondu ikiatho giukarinja na ja twatinda noe lakini utino rwari rwa kwa deputy governor romira kisiasa chietu namba 3 wa Steve uga onchokere muruithani wa wangi oni utirio ndanunisha kinoti mheshimiwa mbere mimi muchore kwa muno mpambiria utiampambiria ndikinkwire mutongiro mwagano uria uthikaira can we prove to you utiampambithirie bu uga prove yes eta ambo terendirio ugaita thimu na uge kira tutwire ba tuture atongerie baburi twinduke mbithie buri atutwire gwitaniria ngugi amuna tuwete mutano uju twenda kureta maendeleo nture ne cietu ukwerawa na inyatha inte MP ntura kuringirwa thimu na nkirwa tutethie na twatethie na nkaeja na mfano tuntu utongeria tiri tuchwa kuraki mwaka juju athira mwijwe tantatu we school we mwenture ngusishi ndi secondary school nkuga mbondi oyo nde yejire monkanje kwa takanda achwa kura riu beja bambira tutwiro chwa mwalimu of physics na mathematics tutona tutukona alitoni ntubokiu na atombo tutethia ndabe urampopo bote ingeta mbari na TSC director secretary ombo tutethia ngabuchokere ndabe antara iyo rongo ntuburi ni pandika harimo lakini ande tena twari no munino TSC neje nabaye wakanya kau na inkuigwa kya muno atongire bakiuga bo into ibie ja kuma thirikari into ibwe taguchwa buko wigweta gwetera utike tuona ambwe kingi yakuga kinuti na inkuwa mheshimiwa tutwire gwita ngo tugwatene tu group yantu baba ingi ne munene wetu na kinyoto nyaki inderere tontu indari mutongeri urungamite mantu jau ndagwe kinoti mheshimiwa naye weshima naye wekanya atongerie bure na twi mutetha iria aratukumba. Okay, gentlemen, na chetu ndio icho kile kuthira mbere ya uteka kamera. So in omuntu dakika ithatu tuwe manifesto chienu na ura maybe okubanga kubwithiria gichigo kyo bunge kya Buuri na kethirwa na ne Misri otwire tambiria wewe. Thank you very much. Bambere ingwitikia ngachokeria nantu Buuri nkalo nantu kithomo kira kigwetwa ibangi kithomo gya kwinyane kinganga kigweta na kithomo gya kwandigiria mbere ndaero ni antu ba betu ba Buuri rianda ina thina muno kumana ampumite ndio kinya university bunganda thomere primary ndunyu barikoi ndachokane ta secondary data from 5 and 6 na ndio kinya university inayeja muno na ndalazima kuita na baiskiri kenda nchangirwa mbea cha kuthoma yota thome ndikiria kwembere bachelor of education kiri business studies na economics na kuma winda jokirie ndikiria kwa ijire masters indombere kuichikia mbere au masters in finance ndeitera mugege thirikari na kanya kai ndona imbwiri guchokeria antu njara so ndejire unlike baraka kuija kuchwa kitiga siasa nontu mutongeria fulani ya kuma ndejire nontu bwa thina ire nkulirita nacio nontu ituma gweta utaroji mbugao kilomita akuye 10 kenda uruga China wita chukuru. Okay, tuitekire manifesto. So kire manifesto ya kwande independent candidates bombere ambugerwa nura kwani greenhouse greenhouse ndene Kenya utungi na rwano ru na nyote kya makina rwano ruko ru na kwa kwe greenhouse ne gwete manifesto yakwa antu babure ne akulima
no kenda gukiria mugongo jwa Buuri igukiria ukulima ende ukulima ora twina bu tukulima bombo tethia no tugatega baraba inge tiga maybe ara mwenda umete kibirisia kana maybe naiboe ara umete iko kwina at least mzuri kidogo lakini twenda ina maana aje ange na inyabo kirije batina rojoro kumana lakini wena maana angiru kathoka buru so ke manifesto yakwa ni kuchumia kuleta ukulima wa kisasa no to greenhouse igita ngogino mukaidho ena roje greenhouse no mukaidho ena stima greenhouse no mukaidho ena markets na no mukaidho ena infrastructure kana barabara na bira bingi biomba kutethi into bikinya thokone kwao oni kira gutegetheke kinene muno igwagikisha antu ba Buuri bakethera bari na roje rwa kungana na twina kire mara kire aja Mount Kenya roja rutero rungi kwina roji water table yatu itikuraja kogu ukenja house no wita roji ndere nyinge cha Buuri na boja datu no thithie harvesting water ndoji irang chura kengai ikena meigeta Indian Ocean ikethwa ni trapa waya iroji ru ringe muno so roji ru twarutumira na antu ba Buuri teathao wabanenkera roji bitu yangi bakwithitheria so bau itubwiri gutega thokwere iumirite ire Isiolo city resort city eu twametumira muno kire thoko boja ire kwina airport ire au ngoire chiri nyinge ire au na boja datu kwina nya rebe yagitira au kwina super yagitira au kwina pipeline yagitira au na muthiene riterwa kithomo naru no ntu kithomo utiumba kuthia maendeleo ya jangi utina kithomo dakika cia kuitha kithomo kirio kira gikwenda gukirwa ni primary school na secondary school chukirwe chikale ja Buuri high school Buuri high school ndi chairman yoyo wa board na dacia kuikuthira unfortunately muthia kabisa tukenda turete polytechnics kenda tumba kuleta skills icho to need antu baraba kuthiria class 8 patika uri jau batonya polytechnic na baraba angi ba secondary batonyere au ko antu betu pa Buuri kiyo kione gyakwa na ingwetikia au tukauma Misiri tutonye Kanani. Thank you Bwana Martin dakika ithatũ siasa ciago ndambire 2013 kwa utekanya no ntu mwaga okera ambite kugiriria na mbugire kioneki kiako kenda hena kio mbere iko kuwathia antu ba Buuri step mbere maendeleo na antu bagwatene bonde na ni mtu era kuthithia kuma 2013 nteta na Nairobi tubano kone bakalisa sawa unda chokere na ara ruro ndakara na antu bakuma mugaye mwankaro girina kangaita ura mu biashara cia gura ta hapana odi bukulima na ntora Buuri na ntaumaku na ntiumaku bere musingi jonde jo maendeleo ndakura ingwataniro bwajairi no mwanka tutege igindukira kithomo ikyo kintu kina maana saiti na kithomo kina into bina kiambere imasingira ja mega ja chukuru kiabire imwalimu akethura ena motisha kibithatu imuchiari noe ateithia mwalimu na ateithia chukuru na kevina imwana ku bwati tukethwa masingira ja chukuru bioro vieni classrooms into bibiti sawa education standard yetu ndene Buuri ikethura kinama na chokere machimwa katobuno tunejere na standard imwe ya kueja na mauku lakini na no makatu tegere matwa bioro no makatu ya matwa vieni no makatu tegere matwa classrooms chukuru more to ukethira ana class kimwe 115 pupils tatimau standard 5 timau primary 2 standard 5 weta kienine ukona it is bad itaranta ingana tukuraga within the school itukura tutuna vieni footballers athletics kwa if we develop the institution area learning na kedwena ina masingira jamega kithomo kambira gwitia uru na tukorirwa chukuru chetu na ale kigerio yabo kuthithia ke standard 8 no kyo chief ko inonge ba kuthithia na ale na chief ko inange ekarita university standard baidhi kigerio kimu kwa tuwe compete na nale no mwangato hakikishe chukuru chetu standards egwitia now kia kingi oni ndiningwa bambu ya bagwa mentors oni program yekwa iku reduce the number ya drop out in schools kenda together antu baba ingi bagwitia another level of education
na ikio kona ana baba ingi bare omenale bakerwa they are not foolish ni antu baba muno pengine batina school fees pengine family yao na mantu jangi pengine bena ngugi batiko na ngugi ta graduate baba ingi Buuri right now tuna graduate ngirie mwe na bana jairi batina ngugi Okay. na bet baba ingi batiko benya mantu jau Thank you. Education na youth factor you know mwaka ya promoted mantu aroje bro funding from the national government, funding from the local government. Na ndio ndi mjumbe iweta kule kuhakikisha mbesha jiwe kwa in the budget. Okay. Nda tuka mjumbe mbesha iwe in the budget cha kuleta cha wekera barabara, cha wekera roji. Thank you very much. Yeah. Bwana Mwenda. Kambe alafu ukawekera hakuna mtu tena ndeke cha kidatu. Manto itogwete atwira wananchi boega. Okay. Kulingana na katiba ingogeri kwa mulimu. Tia tuambe tudire. Bwana Kinoti. Sorry. Ontuga mantu amathomo tontu inthomete Ndaika ithatu. Kintu kira kina maana itutege thina cia twari kwambiria mbere twitake mantu yangi yonthe na unigi priority area kwembere iguchokia polytechnics ria cia twire tontu ana betu bethirie class it bakaure anthi baba twita secondary baba kuthiria form 4 bakagwa bakaga gwita ku priority kwememe yake kwetha tumbugiti tuchokie village polytechnics ria cia twire kiko kione kiakwa kira giki ne mono kiotethia na babe tuturekeria tute ulimwengu no je dunia ni eteke yao boja iri iku make sure power penetration de Buuri ikuma ki 10% to 95%. Thirikari target is 70%. Na ingwetekia uni nkamikinya 95% in the next 3 years kenda tugita na babe tu polytechnics tukwa tubaikie betho bena stima chio tumira na stima ile totonga nturene mwekuru nture kwire tumira maguta atajangiri mwa mana 5 mweri stima turiaga chiringi 300 o tainya mturo tukaria mbeche kuthomithia mwana o mweri o save 1200 akomba wiki meri na kuike mwana ndi secondary school kana polytechnic bwaja tunabure onene mono mantu aruji ya kwarirwa ruji rwa devolved function utia mpambe ndirie ngwe muthongeri kuthikira na inuthirie kanya gaku kintu kia maana batu iturwire Buuri enga settled township area na tukaja kuthithio na ntikwenda nkarari nyingi aturi betu Laikipia akwa kiunjure yandiship area aturi babe tu bangi Isiolo yandiship area batu Buuri 70% the lower part of Buuri yonde san asa in dry land ko ikeja kwethu yandiship area to con resources international irrigation bond ikeja osinki bwaus thirikari kambio tunengia gintu twita equalization fund chio tetherio tukiria uri kuona Turkana county nengo ambecho mona Nairobi county kana nkuruki na tumbe okuria na ndi twejau tukomba okuria kinya kirimo getu na bwa muthia ikurwa fertilizer tonturi arimi ile tawanture ne tutuja kugura mutindo aja na turugura serious bond story akirokirwa ile ete waste na nkinge mbuge atire tontu tukuthiria turinge siasa cia thire turinge siasa tena marumi mturi okamwa igita riria mwana inchi. It's very important. Okay. Mwana Kinoti, Shukran sana Bwana Martin. Oni mbere ma manifesto kwa point number 1 economic empowerment. Ndakachi yetu itena ngugi ningwa kinyani no ntonde aja no impombe te gutinti kwa kidogo ndaomba kuthoma lakini no ngugi kuromba. Ndakachi yetu itena ngugi na tikwenda kwao. Mbere ma untu bwa mbere itubati kumenya ngugiji ikoneka atia. Na ikioneka itubati kumenya tukaumpa communities chetu atia kenda kinyaba bamenya ngugiti lazima chidire chicha kuandikwa obisine kinya chiori mino chidire chengi na gore tukomanga kuthiri ntubu bonde mujumbe Buuri kwina njirira tunkwenda go bwa mbere kwina job creation kuthithia ngugi thirikari nene kwi manto maingi muno itengerete mashinani na igina bibingi muno bite gutokinya kwethiri women fund ukona mbeje chone ira chinengerikiwa mama icho kinya kwi 12 billion mwaka juju vijana icho kuja kwi 10 billion chantigwa na OVPC icho kinya kwi 7 billion mbeje ira chone tuwete wekira mikataratari mega kenda mbeje kinya mashinani boibo bwa mbere na ndina mambeje iri ikomba gukinya mashinani kwi antu betu bakomba guchiokiria bwaja iri kwi na factory kinya thirikari itenga mwaka gwaka ja mwaka juju ikubati gwakwa 22 tanneries across the country
na mbeji chitengi cha leather development imbie kugiria ntore Buuri nontu tuthioro nkinyindo andi nyinge muno aja imbie kugiria tutengwa kana mujumbe omba gutetera tutengerwa kana lobby tutengerwa tana rimwe ntura yetu kana factory megota nakachieto chiona chiomba kuona ngugi na ingi bomba kuona indirect labor indirect jobs rotere na the same thing no to the kinyaki imiteto nontu kuma soge monko ntiriri isoftwood trees tokemba kwekira mikakati emege kwanda miti na ile yo tugitema no we mujumbe no bati kumara au ukalinga muru na uka invite investors ukaba facilitate no tuigwe link national government na ntubaburi tukarugura kwethira kinyi factory plywood ntore neto kana bungi bora bukomba kwandikira ngo mpaka cheto ngugi na womba gwikira mikakati yetu ngweta embe chire chinenke cha vijana kwina ndaka chetu nyingi muno bena madhuganio na bione kibi bingi muno be biashara lakini bariaga capital mbeche iria igotomwa kuma iguru ichibati kwege kinyera ndaka chetu na itobati kumenya ure tuga facilitate no tumujumbe no ekajo kantu ura komba ko bintu bora bubu wambere bwaja iri urimi bwetu bwantu baburi bubo tugwatirite na urimi buria bugwatiri iroje kibi kyo gintu kinene muno tugwitia gwakikisha igigo tukinyira na wigite otega bwega no kuona ja mwaka jojo thirikari intengete nearly a sum of 42 billion kimantu ja water resources na nkagweta bwega ima untu buria ima kwe county government ndene na kwina bunge bwa national government Correct. antu betu ibagwetia kwithira kwina ndemu nene muno janture kweyo ethimiro girene ndere na gazeti lakini allocation itoneka iyo allocation iyo omba gukora antura cheto sana bwaja ile antu basefa kwina roji rungero na mikumira majarene maruri rweta ntumburi roji rumba kore mantura ile anainya muno roji basefa roji ruri tugwita tuikira sheria kana tuita we mujumbe no ntungugira nene kwe mujumbe hii presentation na kwita sheria omba gwita ogita user charges ile relevant cherua na kinya cha roji jarwa rosefa antu bare bomba kwa manu. Thank you. Na bwajada tu kwina na bomudia yes ndora chietu mujumbe turenda mutongeria ure ukomba kumenya bubu no buteria antu baburi na bubu butumba kugokiria au mare athiurunke arete investors na bare be already ya mashamba jau twakishiba ku comply na laws twakisha antu betu bakona ngugi njega na tomba kuthithia bu amona gukoria ndaka chietu ki skills dina matugeni na thank you. Okay, na mutegeri wa WeruTV pani bwa tongeria berigiri omo maybe omba nerigiri kwithirwa akiu kia giti kia Buuri na mutegeri wa WeruTV nguchokire nkatho no ntuba kwithirwa gwatanite na atu na kinya kwaranira batukire SMS nyigithwa tutiromba kwithirwa tukithoma no ntubwa kanya karatu kari nako ni kanini kidogo na tutomba kwithirwa tukithoma SMS yaku lakini ukaibwa na wasiwasi no ntu SMS yaku ikomba kwithirwa chikinyele atongeria ba thank you so much no ntuba kuona kanya yako ya kwaranira batu. Thank you very much. Asante. Na mutegeri wa WeruTV, thank you so much. No tubakwithirwa windene ya mutambo jwa WeruTV nikachokira nkatho barabo bonde bombete kumbithia mubango yokinyanira makeno wa materi na ntuba transmission room bonde ni bwega sana na camera people bako asanteni sana na chief producer wa mubango jo bwana Marete John, thank you so much. Tegeri wa WeruTV ko tutimane ringine tuko Jumamosi kire Nkindano ingeyo Ubunge ara tukethwa turi ndene ya gicigo keke Ubunge kia Imenti North. Beto Martin Wechonge tutimane leo. Good night. Thank you.